החודש האחרון אנחנו עדים לטענות מגוחכות ביחס ליחסים בין ארצות הברית וישראל. כשהייתי בוושינגטון נאמר שם שאני שולט בממשל האמריקני, אני מכתיב לו את Nasib Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di pemilu 2026 di ujung tanduk. Pasalnya, mayoritas warga Israel menolak Netanyahu berkuasa kembali di Tel Aviv dan popularitasnya turun tajam di penghujung 2025. Dalam jajak pendapat terbaru, media lokal Israel melaporkan bahwa mayoritas warga Israel tidak ingin Netanyahu kembali mencalonkan diri dalam pemilu. Dari hasil survei, 52% responden menolak Netanyahu maju lagi. Sementara 41% masih memilihnya maju dalam pemilu 2026. Angka ini memperlihatkan penurunan signifikan dalam dukungan terhadap Perdana Menteri paling lama menjabat dalam sejarah Israel itu. Salah satu penyebab anjloknya suara Netanyahu lantaran serangkaian kasus korupsi yang menjeratnya. Selain soal hukum, Netanyahu juga dinilai gagal mengelola berbagai krisis besar yang melanda Israel. Penurunan popularitas juga dipengaruhi oleh kegagalan Netanyahu dalam menangani isu keamanan nasional, terutama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Keputusan Israel yang dianggap terlalu keras dalam konflik Gaza membuat hubungan diplomatik dengan Washington menegang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.